Naha, Dr. November. Kannete. Motho wa matlo a magolo. Kannete, mo reng ha o tsamaya ka ra o kena le mating. Ha o ya ka kamoreng ya ka o tsamaya long distance. O feta mamake maka gore batho ba tswa o re hlalosa bophelo ba kwata gore batho ba tshimang tebo lo dula next to ya ka ma gore tswe le kitchen ha o ya ka moreng ya ka o tsamaya long distance o tsamaya long walk to fish. o tlo se ba ka left go feta mamake a mangata o tsamaye mamedi o tswa tsamaya mang o ya ka moreng ya ka o lo kopana le T-junction ona le matile yang ka nyana ona le matile yang ka bona then bo tsama ha peta o tsika left o ya ka moreng ya ka wa tsamaya mo gore ba mamedi go lona be le kwatile ba tlo ba tsentse ba mamela mkhabo ena ntsi ka re ba phela ba tlo kwatile ba tswa le fatsi bo ke tse ba twa bit ha o re le ka hlalosa ka bana mamati ya bona ba bi le la kitchen ke nako ya Victoria yo ya no batho ba kwatile ka ntaka mamedi dumelang he ke se ke le teng wena mamedi wa ka ratang ka nnete se ke le teng ka phela ka la Facebook mo ke live ke Pastor November and Victoria ke live mo wena mamedi wa ka rata but wa tswa go jetse nnete emphumo le dumetsitse kre mala sa dumetse batho ba interested lo so ntho mapela gona a ga itse mala sa dumetse ka nnete mabane ne ke tsamande ka pa dumedisa because le ba ke la bona mamedi wa motsa FM le lona ba viewers Facebook o ntumelang tle ka lebitso la jetso ra le dumedisa mo mamedi wa motsa FM viewers at home ka le dumedisa ka lebitso la mogana Jesu Christ ana tsata le dumedisa ke Oslegato Sebike. Thank you wa twa mare mabane o ne serious note ne ke bapala ne ke ka mande ke na le ke tsamande motivation ne now ona le ntse ke bileng ne ke nkile safe wa bona safe e kana ke makgetsi ya ke paballo ntate thank you papi ke ne ke nkile safe ne a qetile ke bontsha mathore batho ba yang nokeng ba sebedisa dinete ha ba fihla net into nokeng emi ya bona kulo tshwara ditlhapi ka net ne but now ha ba fihla ha ba lahlela net ha itli e tshwere ditlhapi fela e tla e tshwere le dikankrapa le di ho ntho tseno sa di ba le ntho tseno sa di ba now ke ba bontsha ke re ke lela batho tshwana le safe ke tshwere e tshwana le net le fatshe le tshwana le lewatle kapa noka o bona less much batho ba yang lewatle kapa noka ba lo tshwara ditlhapi but in their mind ba expect le lo tshwara ditlhapi marolana le watlela leo ba yang ho lona ho lo tshwara ditlhapi le na le dikankrapa le dintho tse ba sa di hlokeng now batho ba qeta la hlela net ba hula net ya bona e tla le dikankrapa e tla le dinqanqane e tla le ditlhapi now ke mosebetsi wa bona hore ba dule fatshe ba bule net ha ba qetile ba choose ditlhapi ba ntshe dikankrapa le diinkara net ba sie ditlhapi because ntho e ba hlokang ke ditlhapi so ke bontsha batho ke re lefatshe la rona le jalo lefatshe mona lefatshe ke le watle nta le na le everything and tse ding tsa dintho tse teng ke tse re sa di hlokeng ke tlo thola gore wena temo ha o e hlokeng teng ebile you are not interested but ka bo madimabe runa batho because ke lelo tsona di tshwana le net wa tlo re etsa re olla everything le tse re sa di hlokeng o thole di dutse ka rakelelo tsa rona that's when now ho dutse dintho tseo sa di hlokeng ho dutse dintho tse sa o concerning maro di beile ha di utlame maro di kentse ho dutse dintho tsa kgolo ya hao o so le 30 years now but untona le dintho tsa 5 years 10 years ago how no ntso le 10 years di dutse now ke re ho batho re keepa le dintho tse sena molemo dikelelong tsa rona because rona re tsebo selecta dintho tse tshwanelang go dula ka rakelelwa tsa rona le tse sa tshwanelang jale ya go qetela ke re ho bona
Now here's the problem. Tse ding tsa dintho di utswa khotso tsa rona. Tse di tsengara dikelelo tsa rona. That is why bona batho ba se happy. Yeah. And batho ba happy ha ba qetile tse ding di createile bitterness. O bitter ha ona batho ba o yentseng next but you are just bitter. Ka baka la dintho tso di keepileng ka rakelelo ya hao. Now how motho a sa le bitter ntho nngwe le nngwe ko ro yetsa joke le yena o mo offending. Hona le batho ba dulang ba le offended. That is why rena le batho ba lwantshang batho Facebookong. Ha o tsebe ha o qeta o posta mo ha o tsebe o dula kae ha tsebe o mma wa comment. Ha gona lo bona le ha motho a joke. Ha gona lo bona re motho ena wa joke wa comment and how comment and wa lwa because batho ba bitter. So ne ke re guys, it's very important hore this morning batho ba dule fatshe ba shebe ka ra dinete tsa bona because ya o qetela ye nngwe ya bohlokwa ke batleng ke se ko re khipa le dintho tse re ke ra hlola re di shintsheng. O tholo o bulukile ntho yo ke ke ngwa tshintsha batiteng. There's a situation so ke ngwa hlola shintshile batho se bulukile ka rakelelo ya se utsweditswe khotso e mong ke ba tsena o lahle se ke mme wa hae o hloka le se ke mme wa hae o bulukile lefu la mme wa hae ka koloing ka kelelong ya hae ena bulukile lefu la mme wa hae ha hona mohla mme wa hae a tlo gutla ha hona mohla mama ya tlo gutla mamedi batho mo bulukile lefu la mme wa hae o bulukile lefu la ntata o bulukile lefu la ngwana hae le teng ka rakelelo o bulukile that pain ka rakelelo ya le rejection mo mamedi ene tse dintsa dintho ke tse re ke ra hlola le di change now runa bo moruti November ntho e tsa gore na go re bone le re thabile mamedi go re sometimes we select it is not like una le dintho le runa ha rena dintho tse bohloko le example e hleng e hlakileng ho ba mamedi le ho di viewers ntate Moruti because even people ba sa utsebeng ba soka bang ba dula fatshe le wena ba chebang fela content and they don't know the content le wena le ntho e one na ka pa o yetsa content but ba se ba decide and the way o ba hetang ka teng o ba utlisa bohloko hona ho e ka reng ntho o yetsang o yetsa maphelong a bona. Now I think in turn example e phela now people hona le batho ba na le maikutlo a sa tshwaneng ka wena but it does not stop you because you have decided not to concentrate on the negativity e batho ba ikutlwang ka like le no ha re bua so hona le possibility hore hona le taxi e lightileng Motheo FM ha se lightileng e mametse Motheo FM sky senya e mametseng Motheo FM le batho ba kara taxi ba mametse Moruti November le Motheo FM bana le maikutlo a different a fapaneng then hona bolela hore ha ra batho bohle ke wena motho no tshwanetse bo o ya lemala ke maikutlo a batho yes ke maikutlo a batho but you have decided hore ka hare ho net because ke lefatsheng o lahletse net e lata dintho then o decide ho nka tso di rata ntswa o yena then I'm saying when you are living example then motho e mong le e mong a ka sheba ho wena a nka malebela ka Moruti na America phela hla assembly ka net mamela ke a phela ha ke ba tutlo ba badimo ba bita ona le badimo ba bita ona le badimo ba bita because ba hloka itse ba kwatile so la robetse le bitleng wa tla tlo threatena bana ba hae and ntona threatena ba bita and ntate Moruti I think it destroy batho haholo ke bone ka abutere sebetsang le yana mane ke rekeng ke pheko ke motho ke mo respectang haholo ke mo hlompha haholo ho feta anybody else but ka nako ye o bitsang batho la sonta because o qadile ka yona sonta go ruta ka hara kereke a re ntate Moruti ke na lonka kgolo yaka tsele ke hotseng ka yona ke timatsa ka yona and then be nkutlwisa bohloko ke be ke lemala but when o sheba le batho ba neng ba re Moruti November ke nka nthwe le engwe ke dule fatshe ke itematsa but ha o wa sheba fumana hore motho ke meditate o pula in the dark room ebe o pusha dintho o phesua dintho o yetsa future ya hae e be betere e be le hore o dutsi o dula in the dark room wa waria ene wa dintho tse a wariang ka tsona ha se le dintho tse leng tsa hae also bone batho ba waria ka matka kholo ya batswadi ba bona ke motho wa waria ka ratsa ke na mama a le mthosi mama mdiazibuza ukuthi ne hlupheka kangaka batho ba waria le ka maphila ba ha bona diazibuza ke ya ipotsa hae mona wa re sukula tjena ene o thole re ntatwa ho le mme wa hao bona situation ena e sa ba affect ha e sa ba etsa ha e sa ba affect wena mamela re tlele
re na le tshebeletso sana mo mamedi ke tswela pele hlapisa ke tswela pele ke qadile ka Sontaga mo ke hlapisang wena mo mamedi wa Motheo FM wena mamedi wa karata le qapela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live mo Pastor November and Victorious Faith Ministry ntate moruta ke re radio re tlile go rana kaofela hona le ntate ke mang no re tlo rana radio kaofela Victorious Faith Ministries hona le ntate ya tlileng Sontaga ntate moruti eo ke tla thabelang hore before re tla go tshebeletso eo re tlo bang le yona ya usane re bue le yena pele because ka hara kereke o buile ka bopaki le tsela yo motho sitseng ka yona and ha bua ka bopaki kore yana na sa tla kerekeng it just fela o la mamela la bobedi a le sepetlele ba se ba mo admit a lo yetso operation yes ya hloho yes a lo phunya hloho o tle ka sketch sa di doctor mo operation ne tlo tsamaya teng ya hae and are o jwetsitswe hona ona sa fuwa na kwetele ona jwetse hore la bone o tla ba operate then ha le sepetlele ha ba mo admitile ba mo kentse di drip ha mametse radio ka ho bua motho ya nang le bothata ya neng ana le bothata bo tshwanang le ba hae ya neng a tshwanela ho ile operate wa hloho ka ho ya ka situation eo a neng a le ka ro yona then ya ba ntate moruti November o ya mo rapella motho o a fana ka bopaki mona radio hore ha ka operate wa o right ntate hore a founela mosadi wa hae a re ha o chaisa mosebetsing because una kena bosibo o yetsa bonnete ba hore o ya ho moruti November la boraro o ilo mo bona but ntate ena o santsa le sepetlele a santsa treatwa a kenywa a santsa sa jekere because ona sa kentswe di drip a lokisetswa operation ya labone a re o tsama o yo kopana le moruti November because ke tshwanetse hore ke kopane le moruti November before operation e etsahala then mosadi wa hae a tla kereke mo mamedi wa Motheo FM ntwe ke batlang le mamele ke matla a ntate modimo a udima bophelo ba moruti November now ha mosadi a tla kereke ntate moruti o rapella ntate a rapella molekane ntate ena a le sepetlele now ha rapella molekane a ba mo tshasa a rapella mme a mo tshasa matsohong a mo fa le oli a tshwanelang ho itshela kara le hano di drops a tshwanelang ho di tshela kara le hano la ntate because ntate ona sa dumelwa hore a je ana kara lo tshela drop tse 7 yes 7 drops yes ntate o re ha fana ka bopaki mane Sunday o re mosadi wa hae ke motho ya shy ya nang le dithong tsa o rapela o la kopa mosadi wa hae hore ke kopa o yetse ntho moruti November itseng yetse o tshware hlo yaka and then yena tshela di drops tseno kara le molomo wa hae wa di oil ha 7 wa pula ke ntse ke le ka tshwara mosadi wa matso ka re wena o neletsa phodiso ya monna wa hospital a tlo operation ka mo tshwara matso ka ra o fihla hospital o tshware monna wa ho hlo ntate a rapela a bua a re moruti November o buile hore ke lokolowe ke folene ke receive pholo yaka because mosadi wa ke motho a shy now o re after that abakopa hore ho batlwe doctor engwe and then ha operatewa and then o right o tswile sepetlele and then o natlila tlo re fa bopaki ka o fitisisa wena mo mamedi wa Motheo FM ke tsela eo operation enana ine le kotsi ka teng family ne se di mongolletse message hore if a sa gone hore a survive a gutle ba se ba yentse melaetsa ona tlile le ka yona kereke mane hore ba mo fe melaetsa ya o qetela di family di ngole melaetsa ya bona but we thank God ka anointing and I remember re etsa miracle service le Tuesday ntate moruti a rapela ha kena ntate mo ke ntate yes ntate ke mme wa Pretoria okay ke mme a re ngwana hae o na le 8 years a qeta go hla 8 days in fact yes 8 days a qeta ho hla ngwana o ka hara sepetlele ICU ha ba se kopane le moruti November but ba latla ka mora hore moruti November a rapelle ngwana ba tlisa ngwana le right ngwana a le ka hara ICU a saje a le di dripping ngwana wa 8 days mo mamedi wa Motheo FM a ka nahana gore ke batla mamedi wa Motheo FM a understand tlolo eo modimo a ibeileng hodima bophelo ba moruti November hore dintho tse sa gona ha le modimo o a di gona ka batho a ba fileng matla a hae now ntate moruti o bua motho a shebile Facebook and ntate moruti a shutwa ke di camera
ntate moruti mme a phone a mo jwetsa hore ebile ntate moruti na sa rapele batho that day but ha kena call ke sa tsebana amohela di calls tse reng mme a jwetsa ntate moruti hore ntate moruti ngwana wa ka o ka hara sepetlele ka ra ICU ha ja ha itsene ke sona le 8 days and then ha ke bone ngwana ka tlo phela ntate moruti a re tshwere metsi a re ngwana ha tshwanela go ja anything kapa ho nwa eng kapa eng a re sheba if a sa tshwanela o kena le metsi ka ra ICU mo ma metsi ano o kene le ona ka hara ICU o mo bule molomo o tshwele metsi ano a o ke a rapelletseng ka hara le gano la ngwana yes drop yes it's a drop of fela ya metsi yes mme o re o laba le letswalo la o yetsa ntweni because sepetlele o ne ba fuwe molao yes ntate wa ngwana ya ba o tshela metsi ano ene ka moga nako mfomo ntse tsena nanta ha ntate moruta bua le bone it's not like Momamedi wa Motheo FM ba ne ba se ba le sepetlele e tswana hantle le ya mme a tlileng a tla tshebeletsong a tlela molekane wa hae ntate moruta mo tshwara matso a ba tshwanela a drive a yepetlele le monana ba yetsa a le hae a o se ha phone ne now ntate wa ngwana le sepetlele ntate wa ngwana ha chaisa later mme o mo jwetsa molaetsa gore no ke ne ke founetse Dr November o itse re ye sepetlele and then re nke metsi re a move and then ntate then decided to do that sure ngwana a tswa sepetlele nthwane ene a kentswe kara sepetlele kara ICU ho thwe ke bothata ba lokolwa ke metsi a dropo a moruti November a rapeletseng phone mo Momamedi wa Motheo FM ke nana re phone le ntate moruti ne se re mo preparing okay yes okay yena a re bua le yena Momamedi wa karata go nna ne signal no o ne se re una sa fane ka bopa okay ka pas ka fana ka bona hello ntate wa ka le kae I'm not dog, how are you? I'm good man. Thank you very much. Ntate bopaki ba o bontse bo re shake le today man. Le today jwale mphomo tsenga ra khona paki bona tshwantse bo share le Momamedi straight because le wena o ile wa utlwa bopaki mona radio and then ba phamisa tumelo ya hao. Yeah, no, le ka bona doctor. Yes, abutwana. Okay. Re mametsa butwa ka ro ka ba sherela fela nyane re wa tepe. Yeah, no, let me just use the opportunity just to keep Medita about the team that you are with there and the Motheo community there. Yeah, no, Kileka Pula Pastor the last week August. That's when the last week August. Kaki starta ukula. Let me just stop here so that because I'm still driving, let me just stop here. Yeah, so that the air can be better. Yeah, Pastor. So no, last week here August with a severe headache, and I couldn't even drink water because when I was drinking water, I was having this heavy headache. Yo. So now that first week here, until last week here August I started to consult the doctors and stuff like that because my high blood started going up and then I started to get weak and all those stuff. And then the doctors did not refer me to the hospital, but and then I decided, no man, let me go to the doctor 38, which was on a Sunday, September. Akia do hospital man with the clinic and then Bamfa also painkillers. Those painkillers did not help. The following day, Akia 17 pastor, and then that's when I get totally weak now. Yo. And then I almost kill Wakamono, and then the college everything ban to Kamono, take me to the vehicle, and then they Pachaka to the hospital, Mediclinic. And then at Mediclinic, he bank at me Kamono, Kadinai, and then I was under this herbs because I was totally confused, not knowing what is happening. Yo. And then Kaobala Monu Mediclinic the following day, by the scanning, brain scanning, brain scanning on me because that is the problem. And I started brain scanning late in the afternoon, Kabambela for no something on my brain which is not normal. Yo. And then
the doctor came and then the doctor said to me, "Hey, Young, you are having a problem. You need to be operated because you are having fog on your brain." So fog is something like and then the weather conditions the following day is some sort of ice. Yes, Fog. Pastor. So now, and then my brain is fully occupied with fog, and then the picture and then I saw that's why I can't think, I can't do anything in pain. And then Pastor the negative report that I have received from the doctor to say that you know, now if we had to operate you now, there are some challenges. You might an operation is an operation, so you might survive, you might not survive. Yeah. And then even though after that you might also lose some negative, everything is negative with regards to reporting in. And then I had to call my wife to say, "Baby, you must come hospital Mona, receive feedback." And then she came. And Africa hospital Monu, Kamoblela, she because now everything is negative. And I'm talking to Kamoblela Yona Capiliana Fela Pastor. Then talking to Kamoblela Fela Yona. What's Nikki Wednesday? Well, now what you must do, how you knock off, because Pastor will be there sometime between 10. When you knock off, before people can be you are straight then you are straight Pastor November, and then he will pray for you and he will come back to me. That's everything, that's what I said. And then she did that. On Wednesday, and then the product that Dr. November prayed for. And then she said that I must put 7 drops in my tongue, on my tongue. I did that. And then because of really shy, and then I decided to pray for myself. And then I started to pray. I said, "Father God, the man of God already spoke to you about this product. Yeah. Therefore, I declare healing over my head without any condition after that." And then immediately I can stop our prayer. I have a vision. I can see now. Hey, Pastor. And then after that, and then I requested for a second opinion of a doctor, and then they give me a second opinion. And that doctor, he was so positive and open and clear. And he said to me, "No, I want to I know what is wrong with you. I saw the feedback of the scanner, whatever the case might be, but we'll come and more test on you." And then I said, "No, thank you very much, doctor. You can proceed on the test that you want to take." And then they took some blood here on my back, whatever the case may be, and then they pulled a lot of things there and they sent it back. When those samples come back, he said, "No, exactly what I thought was the issue." So now, problem according to Tenu, you have to get a medication, and the medication in autofiona. There's another complication, Katona. Your kidneys might be affected. Your kidneys. And then your eyes might be affected. You will not be able to see. You might get heart attack. You will get epilepsy. Those are the complications that the doctor told me. I said, "Doctor, I'm fine. Whatever. Let's continue." And then they continue. Here I am, Pastor. To cut a long story short, here I want to thank you and your God and you know the grace of God that your church is having. And as I'm saying, really now I'm already there at your church now. Wow. Going on forward. That is what I've decided because that's where I got my healing. And then I feel really, and even the Church of Sunday was so very good. Wow. I've learned a lot of things. Here I am, I'm healthy, no complications. I'm at work as I'm speaking. Wow. No operation. Wow. And the message is so familiar how in a send it in a song will let it on.
Yeah, no, it was messages from the work actually, from the work colleagues that was actually, maybe I did not put it clear. Colleagues that was actually also just wishing me well. That's all. Sure. Yeah. I saw the really, sketch sa operation is not really dangerous, man. That operation was very dangerous because on top here up until my throat here. Now, issue, how do you get to my throat here? I don't know. Yeah, but that was so scary for everyone. That's why we panic, all of us, and then we don't know what to do. But the only thing I thought was after November for the healing. Thank you so much, Abutoka. Thank you so much. The other thing you you are so decent and compare, but our mind out to find a testimony. But Wabanga, but Baumutima about two sitting. But Habalo Fanaka testimony, but Habalu Bua. When I live at Wabangata, without a mutaru Nako Paliskelam, I give out to Fanaka, gets Hababa to Baturing, Haikibua. But well, thank you so much, Abutuaka, and that him more bless our protect our whole. Thank you, Pastor. Thank you so much. Really appreciate Pastor. Thank you so much. What's about tips? That how can born about to want that him about two son? Marto Gujes, Battle Jet and Aronarco Pascal Scarfone, Nascaba Boileroom. And cow fell. But the testimony on but please secure on a radio and have a trouble but testify. Then the one about also about both. Also about at me to a speaking. I love it Sabe. Also about at me to a speaking. Liana Nabatata. Liana Kia Ali immediately and I cast a honubu as a honest and it's Kagi Tusa, Pirinomon, Kamuna Canto, Kimon, and then Yautino Usanto's operation. Baradi by a phone again, Canterbury backwards network. Then it's okay now how Osaka Santa to operate to Busiu Kappa, the following the Busiu, Osaka Santa to operate to that night. Bonaba Usbaka Mamplelaro, Usnumflake and I can speak at me too. Hale Rufun out of Moban, Ukedi Moban, and Otu Santa operate to Hazard Bobo or ICU. And I get you back. Get you back. Mamma both again say, can't you be confused and gas drive you can Jubeke Kamon, Jubeke holy. Now I couldn't demand. Although I get a Chocopana this lady, what happened, saying I can get a cak. Jubek, Monekility. Can you talk on the secure Cocopote, Harry Peking Yakoloi, Man Modi Peking Sakoloi, and Visa Kirkopodulus to Lusakoloi, had to take a rapella that late. Kiro and I can Roma, go Roma Kilimon. Ulo Sheba about Balu, Usaka, because there is no way Usaka Kakula Jolo. Akule fella basa cannot speak because something is not right. And the phone be this again. Hakimu rapella, wabwa bomme, baba bed, babwaka ho this late. Or also our remote si boku because also Highland a smart Ali one. And again it bad thing. Also a guy who Highland smart Ali one. A Udula H2. Barum against us Bokon Rebecca Mulai before you can clear. Sure. I prayed for that lady. Mar ki rapela Uswaka, ki rapela that lady, relika rakolo, Jobek, ki rapela ki laila bombe ba buaka ho this lady, or bombe baba bedi rudula ma biteng, no king, but what sabelo ba tsebaro, ma biteng a tsebelo, hona le ntho ka rimpula mane, mapela emit, ba sa di bana ba ba dula mono busiu, ba targeta maphelo a batho ba ngola mabitso a batho ba romela disiki mo, then ke mo rapela, ke mo lokola, etsa mo lokola. And then, Kirapel Uswaka, answer the speaker. Mblelo Sasa, Uswaka Jasapuel. Sure. Uswaka Jasapuel, same day, same time. After Tiluswaka Jasa operation. Mamma Uswaka like Kedaka Buakan. Ola Dike. And it was because it was Banevaseba Mokatile, Bamudroile Mobato operation. Now, when also Ketilo who met with Fella Nagoya operation. Sure. As I drew. Well, Ntobana me and the Anato Haula Mauto. Rebulaka Leanamo. Or Bulan Rebele. Asa cancel and understand that somebody cancel it. Or Ikamuhele, or Haula Mautumar, Ulebon that because Solumu Hulu in it. Mamida Guanach and a men who write it. Yamaraka Mauta. Bonam Sadian one nest and at one. Anasem across the Kelolaya lock at me to a mona speak. Kelolaya lock a mamidi. Kelolaya locker.
ya tshwara ke hlooho a loka kelello ya ba o lebala ntho ngwe le ngwe a tshwara ke stroke a ska o hlola a ska kgona ho ngola a tla kereke ka morapelo a sa kgone mamedi hosane ka nnete ke kopa le nyolohe ba kulang mo mamedi le banang le mathata le ba dintho tsa bona tse ba tsameleng hantle but ka o fitisa mo mamedi le tle le itukiseditse ho hlapiswa mo mamedi ka metsi a noka ke di jetse ka rona ke sebedisa metsi a noka jwale ka Elisha ana bolelle ento naman arnaman tsamaya le pera lena la le tla hlatsuwa le tla tloswa ke metsi ke o lotola ha 7 nokeng mo mamedi le nna o sane ke a hlapisa but make sure mo mamedi o tla o tshwere 150 fela nna ke tla go fa dintho tsa ka mo mamedi tsa bana le bokgoni batle ba tshwere le a fumana di product ntate o re yena o thusitswe ke product o re a tshele di drops tse 7 o sa ka ba ana seteng tshebetso then batho ba etsa bonnete ba gore ba itukisetsa lo thola di product yes but ntho bohlokwa go tla ka 150 re na le di product mo mamedi ke re kopa di teng tsa jareteng le tseo re tlo hlapisa ka tsona le tseo tla di sebedisang hae le tle mamedi ntle le 150 o tle le haeba o kgona o tle le tšhelete di product mamedi wa ka rata nomoro tsa mahala tseo le ka la re letsang tsona ke 0732 ke se tsona ka tsaka jwa tsaka ke sa bonto okay ke 078 398 3446 078 398 3446 tseding ke 079 083 3833 079 083 3833 tseding tsa office ke 051 011 4977 051 011 4977 ra kopana hosane ka 10 o'clock tebu ke utlwa di bitswa ka sebete tsa office jwale matsa di tsono tsa office ka nnete no re le boa hapa ke ne sa tlo ba rekela dijo if bana ba sa tlo ipata ai bana ba sa tlo ipata ne sa tlo ba rekela donc le boa thank you guys le belisa se le bonate Fana Waga, are you good? Sharp. Guys, thank you so much. Sizo hlangana re tla kopana le tleng kerekeng le tlo thusa lona le tle for deliverance ka nnete. Come for deliverance. God bless you guys.